Assalamu alaikum жалпы мекендештер, сіздер менен кайрадан эле Москва Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы өтсүн. Москвадагы маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз, бирден лайк басып, колдоп кетиңиз. Россиянын мамлекеттик думасынын жетекчисинин орун басары Ирина Яровая миграция боюнча мыйзамдарды күчөтүү үчүн долбоор иштелип чыкканын белгиледи. Анын айтымында мигранттардын мыйзамсыз жүргөн учурларында катуу чараларды колдонуу керектигин билдирди. Ошондой эле миграция менен байланышкан кылмыштуулукту эң чоң кылмыштуулук менен барабар жазалануусу сунуштаган мыйзамдар каралаарын айтып кетти. Нами подготовлены серьезные изменения в законодательство, которые уже переданы во все фаилы и которые будут предметом рассмотрения Государственной Думы. Кроме того, в настоящее время мы работаем над концептуальными предложениями, направленными на регулирование трудовой миграции. В пятницу у нас будет очередное заседание, где мы будем обсуждать очень пристально вопросы, связанные именно с выдворением. Реализация этих процедур означает, что они должны быть исполнимы, что они должны быть обеспечиваемы. Наша задача, и на что нас всегда нацеливает председатель, мы работаем не только над правовыми механизмами, но мы фактически в рамках парламентского контроля во многом являемся тем субъектом, который требует и контролирует реализацию самих правовых норм. Нужно уже сейчас сказать, что эта большая работа предполагает и большую ответственность. Никаких спекуляций, злоупотреблений в этом вопросе быть не может. Это касается вопросов безопасности и межнационального мира и согласия. Была поставлена задача в таком формате на рабочем совещании нашим коллегам из Генеральной прокуратуры необходимости проведения комплексных мероприятий проверочных по порядку экзаменации. Была поставлена задача в таком формате на рабочем совещании нашим коллегам из Генеральной прокуратуры о необходимости проведения комплексных мероприятий проверочных по порядку экзаменации по русскому языку. В настоящее время нами разработан проект федерального закона, который императивно запрещает любое посредничество. И те уполномоченные образовательные организации, которым будет делегировано и подтверждено право осуществления экзаменации на знание русского языка, будут таковыми без права передачи этих полномочий третьим лицам. Более того, мы считаем, что все вопросы, связанные с любым пресечением посредничества в нелегальной миграции, а фиктивная экзаменация по русскому языку – это тоже содействие нелегальной миграции, должны самым серьезным образом пресекаться. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө, жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол, метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 0202. Мамлекеттик думанын депутаты Ниловдун айтуусунда мигранттын күчү сөзсүз Россиянын экономикасына керек экенин айтты. Бирок ошол эле учурда миграцияны сөзсүз түрдө жакшы көзөмөлдөп, болушунча керектүү гана адистерди чакырууну сунуштаган. Что касается мигрантов, надо понимать, что у нас в основном проблемы с теми гражданами, кто приезжает в Россию в формате безвизового въезда и начинает работать по патентной системе, либо вообще никак не оформляются, работают нелегально. С теми, кто приезжает по визам, по квотам, с ними в основном проблем нет. И это официальная статистика МВД нам подтвердят. Надо, положа руку на сердце, сказать, что сегодня у нас такая ситуация на рынке труда, когда без иностранной рабочей силы мы не справляемся. Есть и субъективные, объективные для этого причины, но это данность сегодняшняя. Но у нас, например, с Узбекистаном заключено соглашение и готовят мигрантов на территории Узбекистана, которые потом приезжают и трудоустраиваются. То есть работа должна быть по запросу в конкретную отрасль, на конкретное предприятие, конкретная сфера требуется, а не гулянка. Приехали и в рамках вот этой гулянки трудоустраиваются. Депутаттын айтымына караганда, Россияга гулянкага келгенде эле келип жумуш кылбастан, жакшы келип жумушту кылып,
акчаны кылып үйүнө кайтып кетсин деген сунушту айтты. Негизи эле бул депутаттын сунушу туура эле болсо керек, себеби биз иштебизде баргандан кийин иштеп, ар бирибиз жакшы иштеп, мекенге эсен-аман кайталы. Ар бирибиздин иштегенибизге береке болсун. Колдоп бирден лайк басып кетиңиздер. Москвада жумуш кылып жүргөн биздин айдоочу жигиттерге, мекендештерге айта кетчү нерсе, эртең Москванын борборунда кээ бир жолдор жабык болот. Ошол көчөлөрдүн графигине коюп койдук, ошого карап маршрут түзүңүздөр. Маалыматты сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Эми адаттагыдай эле мекендеги жакшы кабарлардан сиздерге тааныштыра кетсек, Бишкектен Ысык көлгө чейинки поезд күзгө чейин күн сайын каттамай болду. Ал Бишкек 2 станциясынан саат 7-ден 40 өткөндө жылат, балыкчыга саат 11-ден 46 да жетет. Кечкисин балыкчыдан саат 18-ден 12 өткөндө жөнөп, Борбор калаага 22-ден 18 өткөндө келет. УКМК башчысы Камчыбек Ташир Жалал-Абадтагы Таймыра спорт комплексине барып, Сузак районунун акимин сындап өткөрдү. Аким курсакты кетир деп, акимди тамашалады. Kaça kadar fotoğraf? Son bir tane kağızda var. Ben de. En çoğundan iki olur. Evet. 15 lira var ondan. Al. 25 boş gerek. Uçak mı geldi? 25 lira oldu. Hop. Hoppa. Hoppa. Kaykırı sen, ödevci. Kaçta varsın sen? Burada. Раз, два, три, четыре, пять. Oldu. Молодец. Kaçta durun lan? Emin Allah'sın mı? Pres. Kılçı? Belli oldu. Kıl da var. Kimsin mi kimsiniz? Yerin basıya başlayacak. Tamam mı? Раз, два, три. Hakim, bunu işlik etmiyor. Oldu. Pres. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Bereke.ru сайты же Google Play'ден Береке.ру тиркемесин көчүрүп алыңыз. Дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89 79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге эсен-аман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.